Embozi ya Peace nuwahereza omukazi empume orukubazire eshweta kwebisaho nekwasa embabazi kandi negaruzamu amaani. Akazarwa nk'abandi bantu emyaka 26 ehingwire beitu ekyomugisha mu bamisho ge gakaguma nigamuteganisa okusya obugafeera kimwe omu mwaka gw'2013. Nkazarwa ntakweza then rwanyuma nabwo amisho nkanigeza mukakesa hiti yaguma ndegwera then niko nagira omwirwariro bagakebera kandaganza kwisha kureba konka kubaje kugashemeza bashanga garwire cyo mu gishumbi bagihama. Patience natebyangwa amisho ge kugaferire kimwe tarayehwire masiko ngo konke byo kushoma kwe bikakoma hiyabire yahika omu kibina kya mushanju. Ogu nagira ngo akarabo mu kugumirwa kw'amaani embere yamugemeserize kuza kushoma ekiharani hata hariho iha sente zo kwebisaho. Ubu nabenta akacekire nkaba yo mu mbere yabire kumire munonga yabeta bonire ati nagire setengo na mangu kunkuba nyegire nashanga umuntu ari nkanye nkanye nimwetesa nawe nyensi abona kuyabaho kandi nitotongera n'abantu abari yabarinki bamanya ngo umuntu nabwo atakweza ningasho y'umurema konka no basa kujya kintu eki wakora kandi obeho. Buri izoba nabazire eshweta 3 kandi ngo umwe nabazire obujega ebibo hamwe n'emiceka kugira ngo agume natunga entasya ya buri izoba bite entasya y'ekiringi. Ugende kikayishomero ubundi umuntu kugira ngo naenda amashweta shanga yakushaba nka 50 konka kugira ngo kafitewe ni wayerongera kandi oshanga ubundi sente zo bwireze shweta zehuzi otazine. Patience nagira ngo hatayine kiroto ekyo kombekera umwanya gwa rukoreramo ngo hakubayine batahiba bari kutendeka ngo bisutayine bikwato biro kumara. Ngenda ngoro umwanya nahise kutunga ntandika wishomero kandi iryo kushomesa abantu abarinkanye abo kuba niyo mu kushoma kwanje kugira ngo amashomero gakagara nkamba ninteganisa ubwaza nagiro kwatwa najanti kunkuba mbyegire nyensya nanyengira abandi abantu abona kwataraho. Ogu nagira ngo nikikuri ihanga kukuze kiro cy'abakazi ngo habo kuba abakazi nubo mutuma gwihanga. Ninjanga kikire kushanga ntija kuze kireki kandi ncegamu manyangu omukazi we nahwari n'umuntu w'umugasho hakuba abakazi n'abanyina biha. Jore Kabwizi kansaro rukujwekera abantu abino burema ha district ya Mbarara nagira ngo omukazi ogu narabo mu kugumirwa kw'amaani nk'abantu kumuha sente zitashikire okuburo wamuhwera nk'ekyoma kye cyo kubazira eshweta cyamara kufa hamwe n'ebindi. When keri izoba abiragirho wabo mu cyaro kuyatemba motoka yamuhinguza yabanaza ahashimira kubanisha hakwanja hakora yamuta mu distance ndingo so yayinegaraka kupanisa piki yo kumureba. No Patience araba kozire byona bitu nasiba amajaro kushaba ngo abone umushija nawagira makanka abandi bakazi. Patience buri kwezi natunga emitwaro 30 bitu nagira ngo yabone obuhwezi nabasa kukora na miliyoni 2. Gasha kwa Elias Ruto gusa.